You know, uIsaiah la athi khona uNkulunkulu indlela zami zehlukile kunezenu. Njengoba izulu liphakeme kanye nemicabango yami nendlela zami zikanjalo. Lo nyaka lo lawo mazwi lawo uthe mangiqala ngangena ngawo. And every step of the way la mazwi la kuhlale kwenzeka kona. Past 2 weeks I haven't been so happy. I've been lukewarm happiness. Kodwa ke ngoba umusa kaNkulunkulu khona ngaso sonke isikhathi, but I've been surviving. You know, lesikhathi ngisasebenza ngo David la athi khona surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Bengithi yona ngendlela bengizibamba ngayo izinto zami, ngendlela bengi-apply ngayo system leyo. Na kanjani bengazi ukuthi ngiyangifeile na kanjani lento leyo engifuna kwenzeka yokwenzeka. But mang apply the same situation this year angiphumeli nga